Kudubeka kudlula ukufa. Kanti lapho yenzani egangeni ka? Semba ngibona sini lo. Kanti kulapho yenzani khona? Hayi. Siyasebenza la. Usebenza lo bani? Omanyathi baphume basabalala bayazi. Idinga. Mina hayi ukubuthanela Hayi manje. amajana la. La hayi ungabambi uzaphambanisa isampuli yami la. Uyasampula mawulethu. Lapha kuthiwa kule sampuli enzima etholakala elitheni. So nifuna ukwasanga. Mawulethu. Lawa amatshe omgwaqo la, amatshe okwakha la mawulethu ikhwari le. Aso sampuli le. Ikhwari kabani. Abanye bathayi imali lapha bathola amathi behamba lawo besiyagwiga. Joyina ke mntwana ungangiphambanisi. Uyangiyakutshela mawulethu uthola uzohlala egangeni usithi lidinga imali. Asomatshe. Hey, kanti ngiyakutshela yini mawulethu? Ungakhulumeli phezulu bazi. Uthola imali etshala ngumanje. Eyithatha khonapha. Ubethwele inkalakatha yamagqibhobhi kanje. Asomatshe imali la. Amanyathi kuthiwa usethenge ngenkomo. Hayi izinkomo zikasobhuku lesiyana mawulethu. Kanti niyabulokhu urojwa ngabantu mawulethu. But manje amakhabothi la ethengayo eBhoswana wathatha zimali zikasobhuku mawulethu. Asomali. Ikhwari le. Asomatshe imali la. Imali enjani? Ukuthola mawulethu utshiza lilako usithi asomatshe imali la. Kodwa anti uyabona liyadayisa. Vele amatshe acazimula mawulethu. Khangela lapha. Lona liyantshintsha ibizo. Ungabe uzotshiswa lila ngakhona lapha. Lalela uyabona indlela yena lobuye ngayo mntwana. Buyela ngayo khona. Zombhuluzela lapho hamba undlendlela lapho uthunywa nguye umanyathi phela libhaste. Hayi. Ukuthi vele liyasebenzisana. Lapha imali siyayithaya lapha.